Yes, ikaze nanone inshuti bakunzi bacu hano kuri Ibakwe Media TV. Reka nizere ko mumerewe neza, reka twinjire muri aya makuru. Babahuza bamaze iminsi bashyashyanira guhuza impande ziri mu makimbirane, ubwo ndavuga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23, ariko kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nanone n'uruhande rw'u Rwanda. Murabizi ko hasinywa amasezerano y'amahoro hagamije guhosha umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi, bikomoka ku kibazo cy'umutekano burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Intambara ikomeje kubica bigacika, ikomeje guhanganisha igisigari cya Kongo ndetse n'umutwe wa M23 Kinshasa, ivuga ko uyu mutwe ushyikiwe n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse ko ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka burasirazuba bw'igihugu cya Kongo mu ntambara ngo zihanganyemo n'igisirikare cya Kongo FARDC. Hagiye habaho ibiganiro bigiye bitandukanye i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngira ngo n'umwaka washize waranzwe n'isinywa ry'amasezerano agamije guhoshya iki kibazo ngo kijye mu buryo cyangwa se havugutwe umuti w'ibibazo byakomeje kuba uruhuri ku mutekano n'ubundi ku butaka burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, ariko n'impungenge u Rwanda rufite mu by'ukuri zituma ruhora rukaza ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka zikaba zakurwaho n'ibyakorwa nyuma y'uko imyanzuro yari yanzuye ko mu by'ukuri habaho gusenya umutwe wa FDLR, n'umutwe ugizwe hanini n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, ukaba uri mu buryamo bushyushye uhabwa na guverinoma Kinshasa, ndetse bakaba basangiye n'umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda ngo no gukuraho ubutegetsi buriho. Bigenze bite? Babahuza bari kwihuza ngo bashyigikire guverinoma ya Kinshasa mu kubaka igisirikare ngo kitajegajega cya FARDC, akaba ari igisirikare rero gishinjwa gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, kurasa ku baturage bitagira impamvu, kwica abaturage uko kishakiye, ndetse n'ibindi bikorwa bitari byiza bikorwa n'izi ngabo z'igihugu cya Kongo. Aka kanya ndagira ngo mbabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ibimenyetso byinshi biri kugaragaza ko zishobora gushyigikira guverinoma ya Kinshasa mu buryo bwo gukurikirana inyungu zayo mu burasirazuba bwa Kongo, ubwo birumvikana ku bijyanye n'amabuye y'agaciro. Ariko kandi ku rundi ruhande igihugu cy'Ubufaransa nacyo kiri muri uru rugamba cyangwa se kiri muri iyi ntambara mu buryo bundi. Ejo twabwiye ko Ubufaransa bwohereje zimwe mu ngabo zabwo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hagaragaye amafoto n'amavideo y'abasirikare b'Ubufaransa bari hariya mu ntara ya Chopo Ikisangani, hari hamaze iminsi havuzwe ibitero ngo bya M23 ku kibuga cy'indege cya Bamboka. Tujya kubona budakeye kabiri tubona ingabo z'Ubufaransa ziri kuri iyo mirongo y'urugamba aho ngaho muri Kisangani, ariko bikavugwa neza ko zitari izi ngabo ngo zitari zinjira ku mirongo y'urugamba, ahubwo ko ziri kwitegura gufasha igisirikare cya Kongo majyana maza igihe cyose byaba ngombwa. Mwibuka ko Bubiligi bwo buriyo ndetse bwaranapfushije ku bwinshi muri kuri twa Jean-Louis Frander wapfiriye hariya muri Warikare, kandi hakavugwa n'ingabo z'Ububiligi nyinshi cyane hariya mu bice bya hariya muri Maniema, Kindu muri Maniema. Hanyuma ubwo ndagira ngo turebere hamwe ibimaze kwemezwa mu buryo budasubirwaho ubufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zigiye guha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kubaka igisirikare, ariko kandi n'ibindi byinshi nyuma y'iki kintu ahangaha. Reka tubive muzi hanyuma tubonero no kurebera hamwe indi ntambwe Ubufaransa bumaze guteza igisirikare cya Kongo FARDC. Za ngabo zagaragaye Ikisangani z'Ubufaransa hariya mu ntara ya Chopo zakomeje kugibwaho impaka n'abatari bake bavuga bati, ubwo nabo ku ruhande rw'Abafaransa nabo baravuze bati dufite ingabo hariya ariko zagiye gutoza igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aka kanya hari ibyo izi ngabo zimaze gukora, ngiye kubabwiraho gatanu ku kandi. Ubwo turakomoza ku masezerano ya Washington DC, dukomoze ku masezerano ya Doha ndetse na Geneve mu Busuwisi, turebera hamwe ibiri kuyavugwaho maginga ya. Yes, gatanu kuri gatanu rero reka nongere mbahe ikaze, ariko kandi mbibutsa ko biroroshye cyane gukomeza kwibandira natwe hano kuri Ibakwe Media TV. Ni subscribe cyangwa sabone, ubundi rwose ibindi ubusabwa kubiduharira. Reka duhere kuri nkuru. Havuzwe amakuru akomeye cyane ejo bundi mu minsi yashize ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye kongera guhabwa ubufasha n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byari byavuzwe mbere gato ko FARDC yari yarahagarikiwe ubufasha habwaga na Amerika kuva mu myaka ya 2010. Hashize imyaka 16 FARDC idahabwa ubufasha ubwo ari bwo bwose, yaba uzigoye cyangwa se
butaziguye na guverinoma cyangwa se n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho FARDC inkunga ndetse n'ubufasha yahabwaga n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byahagaze bikomojwe cyangwa se bikomotse ku kuba izi ngabo za Kongo zarashinjwaga zari ziri ku rutonde rw'ingabo zishinjwa cyangwa se zashinjwaga gukoresha abana bato mu gisirikare nk'uko biteganywa n'ubundi n'itegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryitwa ngo ni Child Soldiers Prevention Act. Bivuga ko ngo gukoresha abana mu gisirikare bifatwa nk'icyaha cy'intambara kurenga ku mategeko ya Amerika. Kubera iri tegeko rero ngo ingabo za Amerika zari zarahagaze gukorana byuzuye na FARDC. Ariko haje kuvugwa amakuru yuko hahindutse iki cyemezo cyo gukomeza kwima ubufasha FARDC cyaje guhindurwa, hanyuma bikavugwa neza ko Washington iri tayari gufasha FARDC gutera indi ntambwe igaragara mu gukora ibikorwa bigiye bitandukanye, gukoresha cyangwa se kwinjiza abana mu bikorwa bya gisirikare. Ngo FARDC ntikibikora, ngo niyo mpamvu igomba kongera guhabwa ubwo bufasha kuko isigaye yubahiriza amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni icyemezo kandi cyaje cyemeza ni iby'iki cyemezo cyemeza ngo ni uruhushya ingabo za Amerika zishobora kongera guhugura FARDC, zishobora no gufasha ngo mu kongerera FARDC ubushobozi mu bikorwa byo kubungabunga amahoro. Ni icyemezo cyatangajwe rero ku mugaragaro na Federal Register, ni ikinyamakuru cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gitanga ibyemezo bya leta cyangwa se gitangaza ibyemezo bya leta. Bikavugwa ko hazibandwa cyane ku ruhushya rw'igihe gito, ariko ngo ni ngombwa kumenya ko uru ruhushya rutuzuye ngo kandi ari urw'igihe gito. Amerika rero ngo izakomeza gushyiraho imipaka ku kugurisha FARDC intwaro zimwe na zimwe kugeza igihe izabona izindi mpinduka zikomeye mu gukuraho burundu ikibazo cy'abana bakoreshwa mu gisirikare. Ubwo rero ngo uburyo FARDC izakomeza kwitwara yubahiriza iri tegeko ryitwa ngo ni Child Soldiers Prevention Act, rwose ngo nibyo bizatuma Amerika ikomeza kugenda ikaza cyangwa se yongera ubufasha iha igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC. Ubwo ariko Tshisekedi nawe azasubya amavuga ati muhumure, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kumfasha kubaka igisirikare kitajegajega cyangwa se gikomeye cyane kigomba guhangana n'umwanzi uwo ari wese aho yatera turutse hose. Abivuga muri ubu buryo. Ni perezida w'iki gihugu cya Kongo yakomoje ku bufasha ngo igihugu cye kigiye guhabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kubaka igisirikare gikomeye. Ibi yabivugiye mu mpera z'icyumweru gishize hariya i Bandundu, aho yagiranaga ibiganiro n'abatwari gakondo bo muri ntara ya Kwilu. Akomoza ku masezerano igihugu cye giherutse gusinyana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo yerekeye cyane ubucukuzi bwo mu by'agaciro. Tshisekedi akavuga ko mu byo masezerano azafasha Kongo harimo no kubaka igisirikare gikomeye. Abwira abatwari gakondo ati ikintu cyiza ngira ngo mbabwire ni icyerekeye igihugu cyacu ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu bufatanye ni ikintu cy'igiciro. Mubwire abaturage bacu ko ubu bufatanye bugiye kudufasha gushyira iherezo ku kajagari kose kari muri Kongo. Abanyamerika bagiye kudufasha mu bya gisirikare kugira ngo twubake igisirikare gikomeye kizarinda Kongo n'abanyekongo. Uyu ni Perezida Tshisekedi abwira abatwari gakondo hariya mu ntara ya Kwilu. Tshisekedi avuga ko abanyamerika bari mu nzira zo kujya gushora imari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo guha akazi abaturage ba kiriya gihugu. Ati abanyamerika bazazana n'amafaranga yabo kandi barashaka gushora imari muri Kongo, bagiye kubaka imihanda, bashinge sosiyete z'ubucuruzi kandi hazabaho akazi. Ati rero ubuzima bw'abana bacu buhinduke. Uyu ni Tshisekedi wanasabye abatware gakondo kugira ibyiringiro by'ibyo yababwiye ndetse no kubyumvisha abaturage. Uyu mugabo kandi yari yagaragaje ko ngo abanzi ba Kongo bifuza ko intambara iri muri iki gihugu ikomeza kugira ngo bakomeze gusahura umutungo kamere wacyo. Gusa avuga ko ibyifuzo byabo biri mu nzira zo guhinduka amateka, kubera mu nzira yo kudashoboka rwose. Ngo ibi byatangajwe na Tshisekedi. Iyi support Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye guha ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC ije mu gihe Amerika iri mu buhuza, iri mu gikorwa cyo guhuza ibihugu byombi bishyamiranye, u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abenshi rero bacitse urondogoro hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, baribaza batese ubundi ibintu bya Amerika bigenze bite? Ninde utumye Amerika ihinduka akakanya isa n'ihindutse ruvumwa ku ruhando mpuzamahanga, bitewe nuko nk'ubwo ngubwo ijya gufasha FARDC gukora kubaka igisirikare gikomeye, ariko si igisirikare
ko gisabwa ko Kongo isabwa kurekera kurwana cyangwa se kurwanya umutwe wa FDLR ikawurandura hakabaho amahoro mu karere. Iki gisirikare kizaba gihabwa ubukana bw'iki ko bisa nk'aho intambara bibaye ngombwa ko aya masezerano hagarika iyi ntambara yakubahirizwa, ko bigaragara ko nta kindi cyaba gisigaye cyangwa se cyaba gisabwa. Ubwo rero benshi bakibaza batese niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye gushyigikira Kongo mu kubaka igisirikare gikomeye kandi bazi iby'igisirikare kirimo gukora by'umwihariko biri priorite ari ukurwana, kurasana no gucura imigambi mibi ku gihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda, Amerika izafatwa ite n'u Rwanda kandi iri gukora ibikorwa by'ubuhuza buhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Washington mwibuke ko iri mu buhuza hagati y'impande zombi, ariko kandi igasa n'iyongorera Doha byinshi by'ingenzi bikwiye kugenderwaho kugira ngo amasezerano ya Doha nayo ashyirwe mu bikorwa, ariko na Geneve mu Busuwisi. Ahangaha reka mbonereho no kuza kubabwira dosiye ya Geneva na Washington n'uburyo ibyayo bimeze. Nuko ngo dosiye ya M23 ntiyahinduriwe umujyi, ahubwo yahinduriwe imiterere yayo, ndetse Doha ikomeje kuba umuyoboro wa politiki hagati ya Kinshasa ndetse na M23. Inzira y'amahoro hagati ya AFC M23 yagiye yica mu nzira zikoranye cyane za Afurika, aho yasangaga hari ibihugu bifitemo inyungu, bityo ibiganiro ntibigere ku ntego byagombaga kugeraho. Doha yagaragaye nk'umuyoboro mukuru w'ibiganiro bya politiki hagati ya Kinshasa na M23, hanyuma Washington yo iba ahacurirwa amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Geneve rero ikaba ikomeje kugaragara nk'ahantu hashobora gukoreshwa mu kurengera ubutabazi ku baturage b'abasivile ndetse no gucunga neza amakimbirane atarakemurwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero abenshi bakibaza batese niba Washington ariho hacurirwa iby'aya masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo, hakaba hatangarijwe ibyemezo byo kugira gute, cyangwa se hari kuvugwa amakuru yuko Washington igiye gushyigikira igisirikare cya Kongo, byaba bisobanuye iki ko ari amasezerano yaba acumbagiye birumvikana. Ubwo n'ubufasha Amerika igiye guha Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko kandi murabizi ko iki gihugu nk'uko natangiye mbabwira si cyo gusa, ahubwo n'Ubufaransa bwakomeje gukorera mu ngata FARDC buyifasha mu bintu bigiye bitandukanye. Mu minsi yashize hagati muri uku kwezi twabwiye ko ingabo z'Ubufaransa zamaze kugera muri Kongo. Amakuru atugeraho tubabwira ko rwose ingabo z'Ubufaransa zimaze iminsi ikisangani ngo ziteguraga kwinjira mu ntambara muri Kivu y'Amajyepfo bafatanyije n'igisirikare cya Kongo. Icyo gihe byavuzwe bivugirwa kimwe n'iby'ingabo za Angola zari zohereje abasirikare badasanzwe ku mirongo y'urugamba muri Kivu y'Amajyepfo, ariko kandi binjirana n'intwaro zikomeye cyane zirimo drone n'indege z'intambara. Ibyumvikana ko rero coalition ubwo ni FARDC, Wazalendo, FDLR ndetse na FDNB, hiyongereho n'ingabo za Angola n'abacanco birumvikana, Abafaransa ngiye kukubwira ibyabo, ndetse na Afrika y'Epfo bivuga ko iri muri gahunda yo kohereza izindi ngabo hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubufaransa ibyabwo nabyo bigira gutya biratumbagira cyane. Muzi ko ejo mu minsi yashize ubwo M23 yarasaga ku kibuga cy'indege cya Bangboka hariya mu ntara ya Chopo Ikisangani, hagaragaye nyuma y'iminsi nk'itatu gusa abasirikare b'Abafaransa bagiye ku mirongo y'urugamba, cyangwa se byavuzwe ko ngo bari biteguye kwinjira ku mirongo y'urugamba ngo barwanye M23 ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Ayo mafoto kuko abasirikare bari baje mu buryo bw'ibanga, amafoto barafashwe bijya hanze biradogera. Ubufaransa bita bwamagana kure ibyo kwinjira mu ntambara, ahubwo ko ngo bwaje gusubukura ubufasha bwahaga igisirikare cya Kongo mu bijyanye n'imyitozo ya gisirikare ndetse no guhugura ingabo za Felix Antoine Tshisekedi ngo zijye zirwanaho aho rukomeye. Aka kanya ndagira ngo mbabwire ko hari amahugurwa cyangwa se hari imyitozo yo kurwanira mu ishyamba izi ngabo z'Ubufaransa zahaga igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse koko ko ni nyuma y'iminsi 41 y'imyitozo ikarishye abasirikare 715 ba FARDC basoje imyitozo yo kurwanira mu mashyamba bahabwaga n'ingabo z'Ubufaransa. Umuhango wo gusoza imyitozo wabereye mu kigo cya gisirikare cya Bahuma ku munsi w'ejo. Imyitozo yibanze cyane ku kwigisha amayeri yo kurwanira mu ishyamba rwagati, ngo ni intambwe nshya mu bufatanye bwa gisirikare hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'Ubufaransa. Intego y'imyitozo ngo yari ukongerera ingabo za FARDC ubushobozi bwo kurwanira mu mashyamba, ari nayo yagize ibice byinshi by'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero ikindi cyavuzwe
ku Bufaransa iyi myitozo ngo irerekana ubushake bushya bwo gukorana na FARDC cyane cyane ku bijyanye no kongerera ubushobozi imitwe ya gisirikare idasanzwe nka brigade y'ingabo nka brigade y'intambara yo mu ishyamba. Hanyuma iyi myitozo kandi yatanzwe mu gihe mu burasirazuba bw'igihugu leta ihanganye n'imitwe twaje intwaro itandukanye mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ubufaransa ko butanga imyitozo nk'iyi nayo bikavugwa ko bufite n'ingabo ziri kwinjira ku mirongo y'urugamba ndetse zakunze kugaragara hariya Ibaraka minsi yashize. Ibyo nabyo bikagaragaza ibimenyetso simusiga by'uko Ubufaransa buri guha ubufasha igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kandi ko biteguye kwinjira mu ntambara mu buryo wenda bwa bwihishwa, ariko igisirikare cy'Ubufaransa kikisanga rwose kiri gufasha igisirikare cya Kongo kurwanya M23. Ntabwo twakwirengagiza ko Ububiligi nabwo buri muri iyi ntambara. Murabizi ko Ububiligi bufite ingabo nyinshi hariya muri burasirazuba bwa Kongo, Kindu muri Maniema, inyinshi zakunze kurwanira Walikare, zagiye zinaraswa niho zakoresherezaga amadrone. Jean Louis Frander wavuzweho cyane wiciwe hariya muri Walikare twamugarutseho. Ibi ni ibindi byagaragaje ko mu by'ukuri intambara mu burasirazuba bwa Kongo ishyigikiwe n'ab'uruhu rwera barangajwe imbere n'igihugu cy'Ubufaransa ndetse n'Ububiligi birumvikana bahangana cyangwa se bashyigikira FARDC mu majyanamaza. Ubwo rero tukibaza tutese igihugu cy'Ubufaransa kwitakuma nka Perezida Macron akavuga ati hafungurwa ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, habizi ko ababereye sebuja bamwe bari mu burasirazuba bw'icyo gihugu kandi ko bari ku ruhande rw'ingabo za leta cyangwa se guverinoma ishinjwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Abenshi bakibaza ati se niki M23 yaheraho yumva ubusabe bw'umuperezida nk'uwo nguwo. Ahangaha rero bakavuga bati uyu mutwe ushobora kuba nawo uba ufite amakuru kandi ko impamvu udahubukira kwemera ibyo usabwa n'amahanga ni impamvu ibitanga n'ururo. Hanyuma reka twinjire mu bijyanye n'amasezerano. Murumva igisirikare cya Kongo kiri ahangaha kiri gusa nkaho gishaka ko byanze bikunze hazabaho gutya kitanzitse ngo kikwisubiza ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko se birashoboka? Ese ubufasha bw'Ubufaransa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku gisirikare cya Kongo hari icyo buza kungura izi ngabo? Ubwo bifatanyije n'abo Banyangola, abo Babiligi n'abo bacancuro batandukanye baba Blackwater bizatanga iki ku mirongo y'urugamba? Munyemere dukomeze duhane ibitekerezo kuri iyi nkuru. Hanyuma reka dukomoze noneho ku bijyanye n'aya masezerano. Ndashaka ko tubyinjiramo neza gatanu ku kandi mukamenya imva n'imvano cyangwa se mukamenya aho ibintu byerekera, mukamenya gutandukanya iby'amasezerano ya Washington hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo, mukamenya itandukaniro hagati yayo ndetse n'amasezerano ya Doha muri Qatar n'aha Geneve hagezweho cyane ni mu Busuwisi. Reka tubikomozeho turebera hamwe by'umwihariko twinjira mu mizi y'igi dosiye ya M23 itarahinduriwe umujyi ahubwo igahindurirwa imiterere yayo, dore ko Doha ikomeje kuba umuyoboro wa politiki hagati ya Kinshasa na M23. Inzira y'amahoro hagati ya AFC M23 yagiye yica mu nzira zigoranye cyane za Afurika, aho yasangaga rwose hari ibihugu bifite inyungu, bityo ibiganiro ntibigere ku ntego yabyo. Doha yagaragaye nk'umuyoboro mukuru w'ibiganiro bya politiki hagati ya Kinshasa na AFC M23. Washington iba hacukurirwa amasezerano cyangwa se ahacurirwa, reka mbivuga gutyo, ahacurirwa amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Geneve yo ikomeje kugaragara nk'ahantu hashobora gukoreshwa mu kurengera ubutabazi ku basivile ndetse no gucunga neza amakimbirane atarakemurwa muri politiki. Mu by'ukuri uribaza utese ninde uyu munsi ufite ububasha ku kibazo cya M23? Doha iracyari isingiro ry'ibiganiro bya politiki, nicyo nagira ngo nkumenyeshe. Nago kuba ejo bundi umumeya w'umujyi wa Goma yaravuze ati tuhanze amaso ibiganiro bya Geneve, bisobanuye ko bateye umugongo ibiganiro bya Doha. Umunyariko ndetse no mu bikorwa Doha iracyari izingiro rya politiki iganisha ku masezerano ya burundu muri Qatar. Rero niho hashyizwe umukono ku masezerano y'amahoro rusange yo ku 15 gushyingo umwaka ushize hagati ya Kongo na M23, yatanzwe nk'ishingiro ry'amasezerano yuzuye. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi umuryango w'ubumwe bwa Afurika mu by'ukuri
washimiye ku mugaragaro iyi nyandiko nk'intambwe ikomeye, wibutsa ko Qatar ikomeje kuba ihuriro ry'ibanze ry'ibiganiro bitaziguye hagati ya Kinshasa n'umutwe wa M23. Umuryango rero w'abibumbye i Geneve wemeye mu ntangiriro za Gashyantare ko Qatar ikomeje gufasha ibiganiro hagati ya Kongo na M23, ni mu gihe wanashimaga intambwe yari imaze guterwa mu guhagarika intambara. Mu yandi magambo, Doha ikomeje kugenzura ibiganiro bya politiki, birumvikana cyane kandi biracyafitiwe icyizere. Ni mu gihe ariko Kinshasa yo na AFC M23 bikomeje gusinya amasezerano ashingiye ku guhagarika intambara, Qatar ngo izakomeza kuba umuyobozi w'inzira itaziguye y'ibiganiro. I Doha ho niho ibibazo bikomeye birimo kwitabwaho, politiki n'igisirikare cya M23, kugarura ubutegetsi bwa leta mu duce twigaruriwe, kugarura umutekano no gutahuka kw'abakuwe mu byabo ndetse n'ahazaza ha Alliance Fleuve Congo M23. I Washington niho rero hakaba izingiro mu kibazo nyamukuru, kuko nk'ubwo nubwo Doha ikomeje kuyobora ibiganiro, Washington irushaho kugira uruhare mu kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Diplomasi ya Amerika ikazakomeza kuzuzanya n'iya Qatar, kuko amasezerano ya Washington ngo agomba kuzuzanya n'azava i Doha muri Qatar, birumvikana cyane. Gusa ibihano Washington ishyira ku Rwanda murabizi, ejo bundi hahanwe abajenerali bane mu ngabo z'u Rwanda barimo General Mubaraka Muganga, General Vincent Nyakarundi, General Rukika Rusisi n'abandi, ariko ndetse na RDF nk'urwego birumvikana. Ariko ibihano Washington ikomeje gushyira ku Rwanda kenshi bikagaragaza ko idashyize imbere gutekereza kabiri ku masezerano hagati ya Kigali na Kinshasa, ahubwo kishyize imbere ko mu by'ukuri ayo masezerano yashyirwamo igitutu cyangwa se yashyirwa mu bikorwa ku ngufu. Aha rero niho haboneka impinduka nyazo mu mikorere y'ibiganiro, aho Doha nakubwira ko iraganira mu gihe Washington ihatira, hanyuma Qatar ifungura umwanya w'ibiganiro, Amerika igatanga igitutu binyuze mu bihano, birumvikana cyane. Mu kibazo kigoye rero nk'icyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari uburyo bugomba kubikora. Ubu bushobozi bwo gukoresha igitugu akenshi Washington ibonamo uburemere buruta bw'urubanza ubwabwo, ahubwo noneho nubwo iyi nzira nanone nayo idatanga umusaruro urambye. I Geneve rero ari naho abenshi bakomeje kwibaza ibyaho. Ahangaha ntago Geneve ije ngo yiburizemo ibya Doha cyangwa se isimbure Doha, ariko ni ahantu ho gukemurira amakimbirane nk'uko ahanga bigaragazwa, kuko ngo kugaragara kwa Geneve mu biganiro bijyanye n'intambara M23 bituma bamwe bumva ko habayeho impinduka mu mishyikirano. Siko biteye, kuko nta kintu na kimwe kigaragaza ko Geneve yasimbuye Doha nk'urubuga rwa politiki. Ibimenyetso bigaragaza ko Geneve ishobora kuba ahantu ho gukemurira amakimbirane hibanda ku butabazi ku rwego rwa tekinike ndetse no ku buryo busanzwe bwo gucunga ibibazo. Geneve ikaba izobereye muri diplomasi mpuzamahanga, amategeko arengera ikiremwa muntu, inzego za Loni, imiryango itegamiye kuri leta, kurengera abasivile, ibikorwa by'ubutabazi ndetse no kuganira n'imitwe yitwaje intwaro. Kuba rero Loni i Geneve ikurikiranira hafi ibibazo kandi igashima intambwe yatewe i Doha mu gihe igaragaza ko umutekano ukomeje guhinduka, bigaragaza mu by'ukuri ko uyu munsi ari indorerezi n'umuhuza wa tekinike kurusha kuba ikigo cy'inkemurampaka mu bya politiki. Hanyuma ni muri ubu buryo rero Geneve ntabwo ifata inzira nyamukuru yo gukemura amakimbirane ya politiki. Iyo ibiganiro bya politiki bihagaze cyangwa se bigoranye, hafungurwa inzira za tekinike kugira ngo haboneke ibisubizo by'ingenzi kandi birambye. Urugero ni nko gutuma ubutabazi bugera ku bakennye cyangwa se ku babukeneye, no kurinda abasivile ndetse no kubahiriza amategeko agenga intambara. Ibi rero bikunze kubaho iyo ibiganiro birambiranye, abunzi bagashaka uburyo bundi bwo kurengera abaturage mu buryo bwaho. Rero mwanzuro nuko uko nabivuga mu by'ukuri umwanzuro nuko ku ngingo y'uyoboye ibiganiro
bigaragara ko Doha ikomeje kuba inzira nyamukuru y'ibiganiro bya politiki, Washington ikaba nk'umusifuzi ushyira igitutu ku mpande zihanganye, mu gihe Geneve nubwo idasimbura Doha ifasha mu rwego rwa tekinike ndetse n'ubutabazi mu gihe amahoro yuzuye ataraboneka. Icyo nicyo nakubwira cyangwa se naryo tandukaniro riri hagati aho ngaho muri ayo masezerano Geneve, Doha ndetse na Washington. Nizere ko buri wese rero bashije kubyumva neza 5-5. Hanyuma ubwo reka twinjire muri iki kibazo cy'umutwe wa FDLR. Ejo twabwiraga ko FARDC yafashe icyemezo gikomeye cyo gutangiza ama operation yo kurandura FDLR, umutwe ugizwe hanini n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Ariko kandi hari yashize imyaka myinshi u Rwanda rugaragaza ko uyu mutwe ukorera mu mashyamba yo mu burasirazuba bwa Kongo, akaba ikibazo gikomeye cyane ku mutekano w'igihugu kubera ibitero wagiye ugaba mu bice binyuranye by'igihugu bigahitana ubuzima bw'abantu. Ubwo rero ingabo za Kongo zatangaje ko zigiye gutangira kwambura intwaro umutwe w'iterabwoba FDLR ugizwe n'abarimo bakoze jenoside yakorewe abatutsi 94, mu by'ukuri nko kugaragaza ko batangiye gushyira mu bikorwa ibikoye mu masezerano ya Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo masezerano ngira ngo murabizi ko ejo bundi tariki 12 byari byavuzweho ko rwose agomba gushyirwa mu bikorwa kuko intumwa zangiye gusubukura ibiganiro z'ibihugu byombi zerekeje Washington ziganira kwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yashimangiwe n'amasinya y'abaperezida b'ibihugu u Rwanda na Kongo, Perezida Kagame na Tshisekedi i Washington DC kwa Trump, yasinywe tariki 4 Ukuboza 2025. Icyo gihe rero umutwe wa FDLR ushingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside ndetse wanakwirakwije mu karere hose, uvuga ko gushaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, ariko kandi amasezerano ya Washington arasaba irandurwa ry'uyu mutwe. Gahunda y'ibikorwa by'ingabo nka CONOPS iri masezerano y'amahoro u Rwanda na Kongo byashyizeho umukono i Washington bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ivuga ko gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho bizabanzirizwa n'ibikorwa by'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR. Birumvikana cyane. Noneho rero reka turebera hamwe impamvu nyamukuru uyu mutwe ugomba ro gusenywa, turebera hamwe akari mu nda y'iyi FDLR n'impamvu atari umutwe wo gukerensa. Uyu ni umutwe wa genocideri mw'abantu mwe, tubivuga kenshi. Uyu mutwe umaze igihe kinini mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo ukorerayo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Hari ubuhamya bwinshi bw'abaye muri uyu mutwe bagenda batanga, abagiye batabarwa bari barashimuswe n'uyu mutwe bari kwitahira, bagiye babituganirizaho 5-5. Ikosa rya mbere rero rikorwa n'abatekereza cyangwa se n'abatekereza gutya ko uyu mutwe rwose ari umutwe usanzwe, ni ukwirengagiza ko FDLR yubakiye ku ngengabitekerezo ya jenoside. Kwango ukagirwa n'abahezanguni. Uyu umutwe ugizwe n'abahezanguni kuri iyi mitekerereze, banakomeje koreka uburasirazuba bwa Kongo ari nako bashaka kototera u Rwanda. Ngira ngo murabizi uyu mutwe uracyari mu bihano wafatiwe n'umuryango w'abibumbye ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zawushyize ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba. Ariko kandi ntibibuza gukomeza kuvuna umuheha ukongezwa undi mu burasirazuba bwa Kongo. Imyaka ikaba ihise indi gataha, ndetse raporo zitandukanye zigaragaza ko atari rimwe cyangwa kabiri uyu mutwe ukingirwa ikibaba ukanahabwa inkunga z'uburyo bunyuranye, haba mu bya politiki, igisirikare ndetse n'ibikoresho byose bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu bihe bigiye bitandukanye. Abayobozi ba Kongo bagiye barangwa kenshi no kuvuga ko FDLR itagifite imbaraga kandi igizwe gusa n'abantu bashaje bahunze ubutabera, ariko uko siko kuri. Uyu mutwe uracyahagaze bwuma, haba mu bikorwa bya politiki, mu bya gisirikare ndetse no mu ngengabitekerezo yayo, dore ko rero ni ibintu byongeye kwigaragaza cyane muri iki kibazo kimaze igihe hagati ya leta ya Kinshasa n'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23. Ubwo rero raporo y'impuguke cyangwa se raporo z'impuguke z'umuryango w'impunzi muri 2024 na 2025 zagiye zigaragaza mu by'ukuri ibintu bitandukanye. Zagaragaje ko ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi bwakoresheje imitwe ya Wazalendo na FDLR nk'ingabo zunganiriza leta mu kurwanya M23. Ibyo byonyine rero byakagombye gukuraho burundu imvugo n'urujijo ku basirikare. Murambabarira, byakagombye gukuraho urujijo ndetse byagakumbye gukuraho burundu imvugo n'urujijo ku bagishaka kugaragaza FDLR nk'umutwe wo mu mateka gusa. Buri wese ni bandi bayoboye FDLR kuri ubu. Reka mbabwire buri muyobozi amazina ye n'amateka ye n'amaparita ayoboye, mwumva uburyo ahubwo uyu mutwe unubakitse mu buryo bukomeye. Turahera ku ruhembe n'abagiye bafanda babibutsa.
ku ruhembe rwa FDLR muri iki gihe aka kanya tuvugana habarizwa Lieutenant General Iyamuremye Gaston uzwi nka Byiringiro Victoire cyangwa se Rumuri, akaba ari perezida w'uyu mutwe. Yavutse muri 46 mu mwaka wa 1946 mu karere ka Musanze niho yavukiye, ni mu burengerazuba mu majyepfo mu majyaruguru y'u Rwanda. Amakuru agaragaza ko mu by'ukuri ubu abarizwa mu gace ka Hembe, ni muri groupement ya Bashari Mokoto ho muri Masisi imurasirazuba bwa Kongo. Uyu yafatiwe ibihano na kanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko niwe muyobozi wa FDLR. Uyu niwe Lieutenant General Iyamuremye Gaston uzwi nka Byiringiro Victoire cyangwa se Rumuri, akaba perezida w'uyu mutwe. Ni mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 Iyamuremye cyangwa se Rumuri yari afite ipeti rya majoro, aho yayoboraga batayo ishinzwe imodoka, ibyombo n'amaradiyo n'ibindi bikoresho bya gisirikare, aho ingabo ze zabarizwaga muri Camp Kanombe ndetse na Camp Kigali. Kuba akiri mu buyobozi cyangwa se ku buyobozi bwa FDLR bikagaragaza ukuri kugoye kwemera, kuko uyu mutwe ugikuriwe n'abantu bafite amateka yubakiye ku ikorwa rya jenoside. Afite abo bakorana nabo mu buryo buhoraho bashinzwe cyangwa se bashinzwe gukurikirana ibikorwa bya politiki n'ibya gisirikare. Muri bo harimo Moyizi Zabaye ukomoka i Gisenyi mu karere ka Rubavu. Kuri ubu uyu ashinzwe ububanyi n'amahanga, kandi bivuga ko we azaba abarizwa hariya Ihembe muri Bashari Mokoto. Uyu nawe ni hari. Undi uri muyobozi bakuru ba FDLR ni Major General Bunani Daniel uzwi nka Busogo uko ishatse, ushinzwe umutekano. Amateka rero akagaragaza ko uyu nguyu Busogo uyu musirikare Busogo cyangwa se mu FDLR Major General Bunani Daniel uzwi nka Busogo uko ishatse, ushinzwe umutekano, yavukiye i Nyakinama mu mwaka wa 1963. ubu ni mu karere ka Musanze mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Yari Lieutenant kandi yakoraga nk'umujandarume i Gisenyi. Umuvugizi w'uyu mutwe w'iterabwoba ni Augustin Maniragaba uzwi cyane nka Kile Ngoma, akaba ari undi muntu ukomeye cyane muri uwo mutwe. Nawe akaba bivuga ko habarizwa Hembe, akomoka i Nyamutera ni muri Ruhengeri, kandi yize mu yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda Butare muri 1994. rero yakoraga nk'umwarimu mu murenge wa Mataba, ni muri komine ya Ndusu, prefegitura ya Ruhengeri. Maniragaba yabaye umwe mu bantu bakomeye cyane bashinzwe kwamamaza ingengabitekerezo ya FDLR, afite aho ahuriye na jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, kandi azwiho kuba yarashyigikiye cyane ibitero by'abacengezi muri 1996, aho yabacumbikiraga iwe, nyuma aza kwinjira muri Alil, umutwe waje guhinduka FDLR. Ni umutwe ugizwe hanini nawo ni umutwe mu by'ukuri uteye impungenge cyane cyangwa uteje impungenge cyane umutekano w'u Rwanda. Hanyuma ikindi twavuga, FDLR ishamikiyeho n'umutwe w'abiyise ngo ni Force Combattante, abacunguzi bitwa ngo ni FOCA, bayoborwa na Major General uyu Pacifique Ntawunguka uzwi nka Omega cyangwa se General Omega, yitwa Omega Nzer Israel, aya ni amazina ye. Yavutse muri 1964 mu cyahoze ari Gisenyi, uri mu karere ka Rubavu. Bikavugwa ko atuye mu ishyamba rya Kirama mu gace ka Karushishe muri groupement ya Mutanda muri Rucuru, ahari muri Nokivu. Mu gihe cya jenoside yari Lieutenant mu ngabo zahoze ari za FARL zaje kuba urutirigongo rwa FDLR, nyuma yo gutsindwa zigahungira muri Kongo yitwaga Zaire icyo gihe. Muri Mata mu mwaka wa 1994 Ntawunguka yayoboye batayo 1994 mu Mutara mu burasirazuba bw'u Rwanda, aho ibirindiro bye byari muri komine ya Muvumba, ahazwi cyane rero mu by'ukuri azwi nk'umwe mu bayobozi bakomeye kandi bafite ubunararibonye muri FDLR. Nubwo umuryango we ubayeho mu mahoro n'ubwisanzure mu Rwanda, Ntawunguka yanze gutaha, avuga ko adateze kugaruka ngo kugeza igihe nta mututsi n'umwe uzaba urusigayemo. Ibi rero si amagambo gusa y'uruhezanguni, ahubwo ni igihamya y'ingengabitekerezo ya jenoside igikomeje kuyobora uyu mutwe. Ntawunguka kandi ni umwe mu bafite ubumenyi buhambaye mu bya gisirikare muri uyu mutwe, ko yize mu ishuri rikuru rya gisirikare École Supérieure Militaire, kandi ahabwa imyitozo mu Misiri, mu Bugereki ndetse no mu Bufaransa, hose harimo amasomo yo gutwara indege yagiye ahabwa. Ibi rero bikagaragaza ko FDLR atari umutwe ufite cyangwa se udafite ubumenyi cyangwa se wavutse kubw'impanuka, ahubwo yobowe n'abantu bafite ubumenyi buhambaye cyane mu bya gisirikare.
yungirijwe kandi na Major General uzaba akiriho Cyprien uzwi nka Kolomboka niyo cyangwa Tadio naryo nirye yitwa Tadio Mugisha ku rundi ruhande, ndetse birumvikana ko uyu nawe ahuje amateka na mugenzi w'uyu nguyu nakubwiraga haruguru ari we mu by'ukuri Ntawunguka Pacifique uzwi nka Omega. Hanyuma we yavukiye uyu nguyu uzaba akiriho Cyprien uzwi nka Kolomboka, we yavukiye ahitwa Bushikiri ni mu murenge wa Murambi muri 67 ubu uri mu karere ka Gicumbi. Mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi yari liyetona, ariko yari hanze y'u Rwanda mu mahugurwa ya gisirikare mu Bufaransa. Nk'uko bimeze kuri Ntawunguka, yize mu ishuri rikuru rya gisirikare kandi inyuma akomereza amasomo mu ishuri rya gisirikare mu Bubiligi. Nawe ni umuhanga cyane, yize ibya gisirikare mu mahanga. Uzaba akiriho numwe mu bayobozi bakuru ba mu bya gisirikare bakora umunsi ku wundi muri uriya mutwe. Kuvaho M23 rero mu by'ukuri yongeye kubura imirwano, uyu yagize uruhare rukomeye mu bikorwa bitandukanye hirya no hino, ndetse no kwitabira inama z'abayobozi, kandi agakorana bya hafi n'ihuriro ry'igisirikare cya Congo FARDC ndetse n'imitwe bakorana. Umuyobozi ushinzwe ubutasi muri FDLR uzwi nka G2 ni Brigadier General Uwimbabazi Sebastien uzwi nka Kimenyi Gilbert Nyembo. Muri Kanama 2023 yafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera uruhare rwe mu ntambara n'amakimbirane mu burasirazuba bwa Congo. Mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi yari Lieutenant Colonel muri gendarme, yari Lieutenant Colonel muri gendarmerie y'u Rwanda i Rwamagana. Abanyamategeko rero benshi bagaragaje uruhare rwa gendarmerie muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Hagati y'Amata na Nyakanga muri 1994, mu gihe abasirikare ba FARC barwanaga na RPA, gendarmerie yagize uruhare rukomeye mu gushyigikira ubwicanyi, harimo kwica Abatutsi babaga bateraniye mu nyubako rusange ndetse n'ahandi, nyuma yo kuhatumirwa n'abayobozi. Hagati y'Amata na Nyakanga 1994, mu gihe abasirikare ba ex-FARC barwanaga na RPA, ndabisubiramo, gendarmerie yagize uruhare rukomeye mu gushyigikira ubwicanyi, harimo kwica Abatutsi babaga bateraniye mu nyubako rusange n'ahandi, nyuma yo kuhatumirwa n'abayobozi. Hanyuma rero ibi bikagaragaza isano iri hagati y'abakoze Jenoside n'abakomeje gushyigikira FDLR. Uyu mutwe kandi ufite ishuri rya gisirikare riyobowe na Brigadier General Hatimana Bernard uzwi nka Mutunzi Forodwari Manzi. Hagati ya 2008 na 2009 yarashinzwe imikorere y'abakozi muri FDLR FOCA, nkuko nababwiye ni Force Combattante abacunguzi. Kuri ubu rero bivuga ko atuye muri Masisi, muri teritwari ya Masisi hani muri Nokivu. Yavukiye mu Ruhengeri muri 1965, ni muri commune ya Mukingo, ndetse yayoboye kompanyi muri batayo ya gatatu yari izwi nka Mumba OPS Mutara mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Undi muyobozi amakuru vuga ko ari muri FDLR ndetse mukuru ni Brigadier General Rishirabake Bernard uzwi nka Shima Dodo Serge. Ni Shima Dodo Serge, aho akora nk'umushinjacyaha mu bya gisirikare muri FDLR. Inshingano ye igaragaza ko FDLR atari umutwe usanzwe uri mu mashyamba gusa, ahubwo ko ari umutwe ntabwo ari umutwe usanzwe gusa, ahubwo ifite inzego zikomeye ndetse zimeze nk'iz'igihugu, ubuyobozi, imyitozo, ubutasi, ibikorwa bya politiki ndetse n'ubucamanza bwawo muri rusange. Uyu ni umutwe udasanzwe rero w'ingabo n'abakomando ngiye kubabwira ibyawo. Mu bakomando bazwi cyane muri FDLR harimo Lieutenant Colonel Rurakabije Pierre Celestin uzwi nka Samba Guillaume, uyoboye umutwe w'ingabo zidasanzwe witwa ngo ni CRAP, ni Commando de Recherche et d'Action et Profonde. Rurakabije ari ku rutonde rw'abantu bane bafatiwe ibihano mpuzamahanga kubera uruhare rwe mu guteza urugomo n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo. Hari kandi Colonel Kubwayo Gustave uzwi nka Sirikofe Modeste, uyoboye ibikorwa bizwi nka Sinayi mu bice byinshi bya Rucuru, ndetse n'ahitwa nka ubwo ni muri Rucuru ahitwa ngo ni Kahumiro, Kazaroho, Katanda ndetse na Manyamoto. Undi ni Colonel Ndatu Horaho Oreste ukoresha amazina nka Uwikunda Oreste cyangwa se Isa Pierre, ayoboye cyitwa ngo ni Kanani Jericho, hamwe na hafatwa
nk'icyicaro gikuru cya FDLR. Hanyuma yavukiye ahitwa Rutobwe muri 70 ndetse yari umwarimu w'amashuri yisumbuye mbere yo kwinjira mu mitwe yitwara gisirikare muri 94. Yitabiriye imyitozo ya gisirikare yahabwaga interahamwe yo gukoresha intwaro hagabijwe kwica abatutsi muri jenoside. FDLR ni umutwe ukomeye cyane, si umutwe woroshye cyane, udafite intego. Ni umutwe utsimbaraye ku ngengabitekerezo yawo kandi ukora haba mu buryo bwa politiki n'ubwa gisirikare. Ufite ubutasi, utanga imyitozo ndetse ufite ubuyobozi burimo n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Hanyuma kuvuga ko FDLR idafite ingufu cyangwa se ko idateje akaga ni uguhakana ukuri. Kurandura uyu mutwe bisabwa cyangwa se bisaba ubufatanye bukomeye bw'ibihugu ndetse n'imiryango mpuzamahanga. Gukoresha ingufu za gisirikare gusa ntibihagije. FDLR kandi ni igihamya cy'uko ingengabitekerezo ya jenoside ikiriho mu karere k'ibiyaga bigari, kuba igikomeje gukorera mu burasirazuba bwa Kongo rero no kwibasira abatutsi b'abanyekongo, bigaragaza ko ingengabitekerezo yateye jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 itigeze ishira. Hanyuma rero yarakuze irimukanwa kandi yongera kwisuganya bushya, kandi mu burasirazuba bwa Kongo niho iri iracyariho kandi hari ababiri inyuma ari nabo bo kubibazwa.